nama funuunni irraa dhaabbachuu dide haakimii fiddus qoricha feetitti gootus ka irraa dhaabbachuu dide sababni dhibee kana jinnii dhiiga namaa dhuguu jaalattutu isa qabe. Kanaafuu maalii yaalta suuraa Yaasiin keessaa aayaan isii 81 funuuna irraa dhaabbachuu dide san dhiiga isaa saniini kallacha isaa kanarratti barreessita aayaa san jecha wayita dubbisnu aayaa san أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم آية كان رتب الرئيسي إيجا إساسانين سنبود بشان قرآناتين ديتا فنوني أكا وليقلاتي قاو بتار رايو كيا أتاتي سمور رادوفا يو كمرقر رادوفو تاتي تيرور رادوفا يو لمان والبرا كيا أتاتي يو كان إتتي يو كان قلاتي إجانما يو كان شيطان الرادوفا شيطانا قرآن ما يالتا ka tirurraa dhufammoo dawaa tiruutii yaalta ka sammurraa dhufu kana quncee dinnichaa san cuunfite sirinjiidhaan itti buusta fedha rabbiitiin irraa dhaabbata. Namni YouTube keenya kanaaf haarawaa taatan subscribe share godhuudhaan nu jala deemaa nu hordofaa waan guddaa nurraa barattu.